Waba Enfa Embra Attention TV eso. Ebusia Attention TV the series inspire you more. And into the social issues, political issues, your health benefit, and a training and a some more Attention TV so. And quanta nine so ebisa and so a won't be. Ebusia near quanta nine so ebisa and a 12 few more. And Moti nature man and can ache papa a man now president and ne wajineja our Attention TV studio sanum say or sanso the nature hons and sem ever some more our Attention TV so me pa chop na me ka wo say wa wonya YouTube and wonya akonya akosra yen e YouTube page na so pa chop for bi na ka chen say Attention TV e social media network ono so aba on ma impuntuo anase odensempa ebrega na for ento no so nko YouTube no search for Attention TVGH okwa on subscribe on like on share and comment very importantly na on me notification bar no so enso emaye senia e di video bia tuma on ha no ho enko search omi aso a na edene enko ye ko Facebook enso so a Attention TVGH eno so be follow na wa like no wa share and comment okwa Twitter enso so you retweet for us ebusia medin ene akusia spako na medin ka kan ne kwanta na so bisa ana ye de ebe somo wana wata jumede echi ene University Foundation se ono de ayede ana wo ye se na ayede bebre ekoswo o my Ghana memu hase Ghana fo binu so e complain se akoye sese de nyoma no ekomasa kuya won fa nyoma no enko ye sende o musika kra na da bi won fa nko University asem o ye o kan se ono de onye Yesu Kristo betime fi suro na ne fie abewu wasenwa no so na sama sanso be da bi eno de life is too short nti maninde ne nkwa enti ono de no kra anodi edema nipa enti na da ne da Nyankopon ehira na wona woya oyeye de no so do na wo do so eno nti ano se yan kan chewo a wo ye ku ana ankonam na open foundation ni ayewan ye de no osrew me kwa mesrew fa dom University Foundation na odebeko amanhira no bi so aso wa opesa wona ne kasa na unyam nchiremu yie no frɛ no ewa 05483029850 054830298 kwanta 9 so elbisa anayeba nature man aba emai na president amote ne kanche ne obeto aye ewa studio hanu se me ntwa ye hombra ye ba medanedi abusia me da se wonya bread chema me twa me ho se ma pe ede e baye onim sese e kan nkwanta nanso ebisa dia na obi bisa eye ekwan ya abom eye nan ana da bi ye kan kwanta nanso bisa na ye kosunsun and then ana eye wa wankasa wachi adokotafo achi a uhunu na okosofo bo cross o ma me na papa na eye wo nanso se kotwa wachi ekohwe busa ne ma wankasa o ma me owu ye no kojo ho nie ebeye den na wabeye wo eno nti ana nature man Nyankopon ache na dom sande nkwa eka ne nkwa ho a onyi ada ne da oba Attention TV so ebe kire ye nyoma bi a ehinta yen ebo biase mu ha ye be ka ne sa brofofo no so ebe di ye so no ma ye hu sa nyoma ne ho mfa so nature man de na djuma ne se o ma ye hu so emfa so eni mu sunsum nyema etimi eye abusia nature man abeka mensa e wasi de hanum se na nature man eye defocus here or that God's Revelation Ministry ano ewa agape loto kiosk ho ano woni di ankasa enso ene prophet Eric Akwesi Antwi yanko nenko kasunsun ense papa ma akwa aba ejosu nje se bibia ye boko na emane te won chu asa obadi o tabe men bibra ya na ho nya kono mo ba nto sheda na nature nzure oh nature nzo de so bia ahome bia ahome se nature father ahome a what about nature so ahome de mo ho se me ka me ho ano so aka mo ho so ta no me so na mate nti me ko dia ahome me ko commercial break a ko no ka fa se me resume nti me resume de baba okay nature man na de bia wudi bi ba enenso wudi bia ba busuya ene nature man e de ade ba beto ye nim ha se ya e bia wa wenyin kakra wa wenyin kura wo hu ade ko age nature man ene ka ade ko no e de kire nature man ne de we ne on de ba ne de anya aban yo medas okay ye ka se be ma ne na
of father people. Yeah. Oshini panya bema no kotra kwan didi woro no so nya bema. Okay. Bema ne ni ohwefi. Bema ne ni ohwe ne mba. Enti mami nchia mema the fathers. Wa wo hwe no. Me ya banya. Aka ba chi mema bibira ko prison. Me ja ma bibiri. Ah. Free HSS by na dia ba amafoko. And so still and so amafo ni. I am complain. Na wo ni se o be ma na wo hwe ma me ka so didi o kwancha wo horo wonsa. A wo so de koda kwa na wada wo mpem no. You are not a man. Wona what said wedding kwasi atopa. E na wo nkwasi awo. One me ma ni bia wo nkwasi awo. E na wo wo nhwe omo. Na so the free education aba wo man ko bi nso. Won kan ntu. Sikeni bi no obejimi no sa ade se nyafo ya. Na mami chi awia se man nyina Tvgh abochimem chichi bente ne mami chi amadofo bi mami muniro ni ase me mami Juliana New Jersey me mami Helena New Jersey America man nyina moda mufua onyame sunsu ya mbambo kase enkamo afi mami chi a mi am papa odi fo ame ya me hu na che papa zu ne ba che ye asem papa ba che me ne edin a ebejo edin a istedie oba ba fi e chere so paso me ma me miti mami chi a na akua na me na akua ma na me che ma me adwa so kita na pumam me ya peta mpimi nsuro hwe nyine ni panti bi na me na ho na me dwe no ni ya me nyame dia mo se me no na me tuika na mpese dedi na wa bisa se mami chi a university o hima university ba ko pe ya na ma asofo mpenifobia omuni sebe nyansa ni nimdia dokoro nso o manga na nyame Islam na mami chi Alan Cash Alan Cash oba na obedi MPP for him for 2024 election. Papa we prophecy na say there be member prophecy a relative so ono na be baba omi en dem ba mi an makaya so onkokoda onkodwe no ho wa bedi bi eye me ba omi am tan so that say but makase Alan ena e ba be face war no. Okay, what I say enti Alan Cash Alan Premai Alan werida ho Alan ubetimi di inuma aba nyame Islam na mami chia Central Region Security Minister konto ono so waya de pa every people bi wa 72 from nyame abibia na mami chia papa John Dramani mama so ba okwidi okono ahinche sapata wa nesepata ono so ebei ono so me shade din so ono so mra na mudidi me na meba betra ha kire ne oba president of Ghana enye ne obi abaka eno ne yedi nature baba chen Tvgh kadochi ne ebe fresh ejana Elijah friend no me ma friend wo studio ama wiase nyina ahwe no sampa nipa wo se patase me ka se da Ghana for ebobo kumase na me ka che omotime ho richine peba president bo hwebo vivri fi wo msa we go bi anim go no 35 minutes enye aduma go bi anim no wo di machine me ko fa nature to atwam sa go bi anim e draw Bon kwewe no sana yo bon kwewe ne draw hwinim so ada se tinu sunsun ne kasa e nyame sunsun na kasa ye ma media agro ye ma megro ye ho nti sabri wonya baifo a na ana wo be yina paso me beti utwi na wo paso hwe kwaya me fa so yi abaifo to kwaya me be fa so egumani mu ase no so na wa hwe chende na wa subscribe na wa share na wo ya kwa baifo different be 20 camps kwa no dime panya we meneno baba meti menena akua manai atwaso sunsun atwaso onyame sunsun anya kase amen na ompeja oni pebi o Attention TV amen na nkofia kamento kwa me pese no mbako me pese amafo bumi pa nature man amafo bumi wana ko ka nature man ntokwa na nkofo no suhuma manase suhum amanase wa mo no omutumi ye meeting and omudi meeting etna ho omo discuss wo di matem esna na do na me manya information na me pese me bu o no ase me mom warning munchie ne ye nature man kasa me mom warning me ye TV mu gogo me mom warning se mo we ye
na me kame ho mo su ho amanase a mo di me din aye saa no mo nsa beka mo ba ti saw ti mo ya very careful mo ni mo ho me pese bo mo din sa mo pese no gwa se ba mo so dia mo ya very careful na ko se twi me kam ho anye sa mo pese ko ntwi mo ra me je wane me ma mo woni omo be fa o ma ha de o ma je wane e ma mo woni yemfa domu ento abotan so ma nemfi yemfa domu ento abotan so e ma nemfi me ma mo woni mo ya very careful mo hwe ye na me kam ho a o be ti mo nsam o ye ma ne chama ne fi o ma ma yan ko ye ni kansam ne skensam papa ai wa se e mema nhwe ba nyina sebe ya me tua moka beba bia wo ni oba wo a wo nhwe ba no ya me tua moka beba bia wo ni oba wo enche so Father's Day ya me tua moka oba bia nso a wo ni be ma wo aja kwala na to no so agyan akono ya me hu mobo amen ha kwa chasam sa mema nhwe ba na kwala ni nyini dia abadi ne ba ba kwala ni sika bo nsema no an wani pipi se ne yagu on baby abadi ne no ba di sika akodi me bom kokko be ma bi atan kwa chen top ba eto na be 40 30 gu fufu so wie na ba wie no di 70 Ghana na untumi hwe oba me si na me tua oka amen ha wonya be ma wodi nkapo hihye nsa kwatana top ba wi fufu nko ane nam 70 Ghana we kurasini woni mie wonya me mobo na me ka cha me ma woni se mo ni ko sesem Ghana me ma wi ase me nya woni ko asem wa wo ba na untumi hwe na na kufu ado na odi nkwasi asem na u case ebe du eternity wo ba jiwa ni so wo ba jiwa ni so pa munya serious na munya zamfo wonni mi se wodi banku aka akwan ni nkuruma ni kotodwe woni obaawo wonti me hwe no awrade hu mmobo amen na onsane mra aye ma ade we wonti na krase da wo baby yes cameraman pasa ofa oi obi akonwem de anim we entatia dan entatia black no mo dan ni kakape enye kakape the one entatia black we omo me wade bia me yesi omu na be pia ba ha bebri enye ne omo ka no omo ka ukwa akutusu ebi wo so tuntuntum black ena e odua bi so eno so be kono so wo so tuntuntum black no mo dan bo ho na we no sunsuma de na yakoye na yafanti na betimi de aba omo anomo ye yeah so why sunsuma de na wo fa ni na be wu oh okay aha nti mo awo sunsuma de me ye sisi a bozo na pi enti hwe cameraman pacho fa ni ma amafo hwe enini we aha akosia ade da hey wa bisa ho asem na me ka kire wo no enwuma atiefo ehwe eye no we obi a wabubu okay obi a wabubu ana ya tu ne dro da from ti akosia we ene ya alatasana amonche no na dia fra ba dia da mani makosia ye mfa ne keke uko nwire mu amambra ne amane wo beye na enwe mpene wo aya ne kasi Christopher ye amambra ne amane ye pa o kan Deuteronomy 28 na verse 1 go so be dia awrani yakopon na hyede ene na hyede so a enti asede nye de kwa aka skase mu a e amamre so ala se ane enti we odu nwira mu ha enye so kwotena ho na wafo wo furu di ade bo na ni nyina ba bebu but we no ade aba ni se o kwa ukita practice ya okay akoso ade ade mani mabai fo mpo me be chere mo ba ko 32 se mama me kwan a time na anso dia se time na anso aka me 32 se bibi ebesin mitimi wie next time ni abeto aka ma me chere 20 bi na etiefo ne adofo hwem faso a e wa de wi so okay na obi ko twi sika ko budua na hu ade wi ya wanse no tese ohun bi obabi kwa mayense no David na ohun ebia na bebia o ma besi dan no enhyeda nye eno ni ye problem o de ade bo a o ma be problem no akosi obi dan ni o okay obi dan ya nyame ma ne ba asasi so ma eni enru apodo mo de yesa wo hwe a enye nwira wakosi a hwade ma me yi bi ntumi sem
me kyerɛw ɛyɛ hwɛ nyankopɔn ma mmoa no ɔmo fa nyama bebree wɔn hwɛ